The Khasi Students Union, KSU, Nongpoh Circle, along with the KSU North Khasi Hills District Unit, organized a public rally on 2nd August demanding the swift installation of a 132 by 33 KV substation to tackle the frequent power supply breakdowns in Ri Bhoi District. Initial berdasarkan gelar rujuk hari bahasa Cipinang berdiri angin apa kalau kita lupa jenis berway berkata mereka ya area jauh dari berway berway negara ada Khasi Students Union Nongpoh Circle orang bermetasin benyawan kedai kesin kebrinkong negara jenis kontesan benyawan banikran ya kejinya kebagi pajak sosial jauh kedai kedai ketain ya kedua Nongpoh Circle, Nagriang Sel, Nirwan District, kedua yang jibor, pada pet yang ya si